Prije svega dobar dan svima. Uvažena profesorice Đurović, ambasadore, uvaženi gosti, mlada damo i moderatorko koja vodi, Milice, hvala na pitanju i zapravo hvala što ste me oslobodili uvodnih prezentacija i odmah prešli na pitanja jer su mi i profesorica i ambasador već ove ideje potrošili i ove lijepe poruke, tako da mislim da zaista treba poslati neke suštinske poruke ovdje. Ja sam stvarno bila jako zadovoljna kad sam vidjela vašu inicijativu, kad sam vidjela naslov ovog panela, da se govori o budućnosti Crne Gore u Europi, koji je to pogled i naša perspektiva, šta su očekivanja cjelokupnog našeg društva, ne samo vlade koja vodi pregovore, nego šta svaki od segmenata društva može da uradi da ovaj proces bude dobar i kvalitetan. I ono što je interesantno meni bilo, vi ste to nazvali pogled iz Crne Gore, a naš je posao da omogućimo naročito državama članicama Europske unije da imaju pogled na Crnu Goru i ne mogu sad ni da odolim, a da zaista ne stavim u prvi plan neke adute. Pomenuo ih je ambasador govoreći o između ostalog slovenačkim prioritetima, naročito kad u pitanju zajednička vanjska i bezbjednosna politika Europske unije. Dakle, Crna Gora je u jedinstvenoj poziciji, dakle, nije pitanje isključivo statistike, ali jeste važno naglasiti da smo jedina država kandidat koja ima sva poglavlja pregovora otvorena, dakle ne kao brojka, nego kao ključni adut u primjeni nove revidirane metodologije proširenja Europske unije koja fokus stavlja na ovu političku dimenziju, što znači da treba animirati svaku državu članicu pojedinačno, dakle tradicionalne i prijatelje proširenja i oni čiji državljani imaju malo, da kažem, veću rezervu prema politici proširenja generalno, možda i nivo predrasude prema regionu Zapadnog Balkana. Dakle, imamo dva snažna argumenta za tu vrstu političke debate. Dakle, jedina smo država kandidat koja ima sva poglavlja otvorena, uključujući potpuno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom Europske unije na nivou principa. Dakle, ne na nivou broja deklaracija ili mjera restriktivnih sa kojima smo se usaglasili, nego jer je to mjera našeg geostrateškog opredjeljenja i komplementarna je sa našim članstvom u NATO-u. I to su, dakle, ključni argumenti koji čine zapravo suštinu našeg strateškog pravca koji je kao ključni vanjsko-politički prioritet odslikan upravo u prioritetima vlade, temelje koalicijonog sporazuma aktuelnih partnera parlamentarne većine. Dakle, to je linija vodilja koja nam može u ovoj političkoj debati na visokom nivou sa Europskom unijom, da kažem, dati dodatnu neku vrijednost. Naravno, na nama je da održimo imidž predvodnika procesa, dakle to nije samo pitanje poglavlja toliko otvorenih, pa štrikovi i tako dalje, nego je pitanje suštinskih reformi, pitanje kvaliteta, ali je pitanje kako ćemo na najbolji način dokazati da upravo mi, dakle mala zemlja koja nema na bilo koji način uticaj na tržište rada u Europskoj uniji, na migracione tokove, dakle sve ono što su nekakve možda ključne preokupacije državljana Europske unije, da možemo pokazati jednu fleksibilnost, da možemo pokazati da zapravo novu metodologiju koju smo prihvatili, da demonstriramo da zaista možemo da je primijenimo na djelu, da fokus treba da bude na vladavini prava, ne da bi isključivo govorili o reformi pravosuđa ili efikasnosti tužilaštva, iako su to također važne teme, nego iz, da kažem, ključnih pobuda i razloga, prije svega našim građanima je potrebna pravna sigurnost, jedan ambijent zagarantovanih prava, a ono što je također važno, kad govorimo i o ekonomskom oporavku između ostalog, važno je podstaći, uvjeriti ljude koji žele da investiraju ili kompanije koje žele da investiraju u Crnu Goru, da se kreira ambijent
pravne sigurnosti, poštovanja procedura, unapređenja procedura u skladu sa standardima Europske unije i to su, da kažem, elementi svi zajedno koji čine taj suštinski napredak u vladavini prava i mislim da je tu u pogledu opredjeljenja vlade da se slijede ti principi i načela, dakle nema nikakvih sumnji. Kad pogledate program rada vlade, kad pogledate sami ekspoze premijera, govorili smo u početku o ovom geostrateškom i vanjsko-političkom opredjeljenju, ali i kad pogledate suštinu sektorskih politika, dakle imamo dobru podlogu da se u potpunosti naslonimo i na prioritete slovenačkog predsjedavanja. Pomenuli ste zelenu agendu i vi, profesorice, dosta nekih konkretnih primjera gdje i kako možemo otvoriti suštinsku debatu, kako mladi mogu doprinijeti, koje su to sektorske politike. Imamo strategiju pametne specijalizacije. Dakle, dosta je ambijent povoljan da se otvore ova suštinska pitanja o viziji razvoja zemlje. Dakle, mi imamo na snazi nacionalnu strategiju održivog razvoja do 2030. godine. Imamo, dakle, načela, odličan okvir gdje mi sad nekim konkretnim politikama možemo da i konkretnim instrumentima da demonstriramo da je to ta vizija Crne Gore. Dakle, i sektorske politike na nivou Evropske unije vrlo vode računa o tom međuodnosu i demonstriranju da zapravo ono što su politike na nivou Evropske unije se itekako uklapa u jednu širu viziju razvoja i u jednu viziju gdje će Crna Gora zajedno sa Evropom biti i do 2030. i do 2040. i dalje. Dakle, ova konferencija, iako zove se konferencija, u stvari je mnoštvo dešavanja kao što je ovo naše današnje, je jedinstvena po tome što zaista otvara mogućnost da evo kao što mi govorimo o tome šta svako od nas može. Ja toliko sam zadovoljna što je toliko predstavnika iz lokalne samouprave danas sa nama iz opština za koje evo saznajem da vaša organizacija ima i konkretne sporazume o saradnji, jer upravo implementacija svega onoga o čemu govorimo svakodnevno kad govorimo o proširenju jeste upravo to da se angažuje lokalni nivo, lokalne kompanije, mladi, da kažu šta misle, šta imaju. Konferencija o budućnosti Evrope je platforma za prikupljanje ideja i to je taj neki princip i načelo koje mi zaista treba da posmatramo kao interesantan alat i da čak i ako formalno, što ja ne mogu biti srećna s tim, što je 9. maj, dakle otvoreno je formalno, platforma je otvorena formalno za građane Evropske unije, za članice, za države članice i njihove mlade, njihove kompanije i tako dalje, ali to ne smeta da mi imamo inicijative ovog tipa, da razgovaramo i da doprinesemo. Dakle, bez sad želje da stvaramo, tako reći, malu Evropsku uniju u sjenci i tako dalje, nego da zaista pitamo univerzitete, pitamo nevladine organizacije, pitamo građane uopšte gdje vide budućnost Crne Gore i pitanje, to nije pitanje šta mislite o politici proširenja i da li Crna Gora treba da bude sljedeća država članica Evropske unije, mada mislimo da treba i mislimo da princip regate uvijek treba staviti u prvi plan jer imamo puno razloga za to i to treba da apsolutno podržavajući uspjeh svih naših susjeda ipak afirmišemo kao da kažem naš ključni adut, ali zaista debata o budućnosti Evrope, o budućnosti Evropske unije treba da bude prostor gdje će razni slojevi našeg društva imati mogućnost da kažu gdje vide budućnost neke sektorske politike, šta je sa politikom mladih, na koji način se može doći do nekih novih poslova, novih konkretnih profesija, fokus na inovacijama, dakle da pratimo šta je ono što se dešava na nivou Evropske unije
da razmišljamo da li imamo dovoljno znanja da pratimo tu vrstu dinamike i tu vrstu raznorodnosti politika, da vidimo šta je sa našim sistemom obrazovanja, da li naši programi univerzitetski, da li pripremaju naše mlade za to, da kažem, kompleksnije tržište rada, da li koji su to elementi i činioci koji mogu da pomognu i neki ekonomski razvoj ne samo zemlje, nego cijelog regiona, tema diversifikacije ekonomije, slažem se, dakle mnogo je različitih tema gdje mislim da doprinos naš zaista može da bude konkretan i konstruktivan i to je moj neki utisak, imali smo više i formalnih i neformalnih dešavanja zajedno sa organizacijama civilnog sektora, sa univerzitetom, naročito s pravnim fakultetom smo prije neki dan i kao kancelarija potpisali sporazum o saradnji i zaista smatram da je to naš zadatak, da radimo na konkretnim instrumentima, da omogućimo našim građanima da budu uključeni, da im se pojašnjava i benefit i rizik svake od sektorskih politika, da bude jasno da nije samo ono što je došlo zdravo za gotovo, kao što sad posmatramo viznu liberalizaciju, svi smo zaboravili kako je bilo prije, a to je ključna vrijednost, sloboda kretanja ljudi, sloboda, dakle, te neke stvari, dakle, da afirmišemo vrijednosti ovog procesa, a paralelno da razmišljamo šta je to što možemo mi kao pojedinci i kao društvo doprinijeti. Eto, za početak ovoliko, a otvorena sam naravno za pitanja. Hvala i glavnoj pregovaračici Kordić na lijepom obraćanju. Na kraju dozvolite da se ja vrlo kratko obratim kao predsjednica mladih. Gotovo svaka panevropska organizacija u svom okrilju ima organizaciju mladih i to je neki način panevropljana da održe neki generacijski kontinuitet, da nastavi da postoji ta panevropa koja će uskoro obilježiti i 100. rođendan, tako 2023. Mladi Crnogorske panevropske unije su otprilike 2017. godine inicirali jednu ideju evropskih debata, dakle debata s evropskim ambasadorima u Crnoj Gori i imali smo priliku da ugostimo ambasadore i Hrvatske, i Slovenije, Italije, pa i Austrije, i Velike Britanije, i Njemačke. Više debata smo imali, sad smo na nekoj korona pauzi, nažalost, ali evo, nekako da nas se jednim dijelom malo i vraćamo na te naše debate. I isto tako mladi Crnogorske panevropske unije stalno sarađuju, stalno pišu istraživačke radove, sprovode ankete, učestvuju u organizaciji seminara, sezonskih škola, konferencija koje naša Panevropa stalno organizuje. Pritom su mladi aktivno učestvovali u organizaciji jedne od naših prvih konferencija, a to u okviru našeg prvog Jean Monnet projekta koja je održana u Zagrebu 2018. godine. Jako važan događaj za sve nas u Panevropi bila je i prošlogodišnja skupština Međunarodne Panevropske unije, gdje, složit ćete se sa mnom, smo ostvarili, odnosno naša predsjednica izabrana u predsjedništvo Međunarodne Panevropske unije, što, složit ćete se sigurno, nije mali poduhvat za jednu organizaciju koja tada još nije imala 4 godine, još nije postala 4 godine. To su neke prilike gdje se družimo, gdje stalno imamo priliku da učimo nešto novo i gdje nekako svi rastemo zajedno i nastavljamo ovu našu dijeljenje evropskih vrijednosti, dijeljenje toga što znači proces evropskih integracija za mlade ljude u Crnoj Gori. U suštini su naša vrata otvorena uvijek za nove članove, za nove ideje. Pritom smo prisutni na više socijalnih mreža, dijelimo upravo te dobre vijesti u Evropskoj uniji, putu Crne Gore, odnosno putanji Crne Gore u evropskim integracijama. Možete nas pratiti na Facebooku, na Twitteru, na LinkedInu i na Instagramu i uvijek biti u toku sa novostima u panevropskoj mreži, novostima iz Evropske unije. I možete naravno vjerojatno i dobiti priliku da učestvujete na nekoj od konferencija ili sezonskih škola koje organizuje Crnogorska panevropska unija. Toliko od mene, samo da vidimo da li neko od naših uvaženih gostiju ima neki komentar ili pitanje
za naše uvažene goste. Slobodno. Evo kod Bojane mikrofon. Kolega Boja, izvolite. Hi everyone, my name is Martin Bujaš. I'm a proud member of Montenegrin Pan-European Union. My question would be for Ms. Kordic. What would be the main synergy factors that would initiate a better look from Brussels towards Montenegro? Thank you. Nadam se da nećete imati protiv da zbog auditorijuma odgovorim na našem jeziku. On je naš plan, ali engleski mu je bliže nego naš jezik. Evo, ja ću prosto, jer drago mi je što ste postavili to pitanje, pa možemo nastaviti kasnije na nekom od jezika, ali evo prosto da podijelim sa svima. Dakle, vi ste pitali koje su to sinergije, koji su to faktori koji mogu da utiču da Brisel na specifičan način gleda Crnu Goru. To je zapravo, da kažem, ključni segment rada pregovaračke strukture i to je ono što se prepliče u svim prioritetima vlade koji su dati u programu rada vlade, koji su dati u programu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Dakle, moramo raditi na dva snažna elementa. Dakle, imamo okvir sa novom metodologijom koji je uveo u potpunosti ovu snažnu političku dimenziju. I tu mislim da je najvažnija ova sprega o kojoj sam govorila, onoga što su principi vanjske politike Crne Gore, dakle snažno afirmisati članstvo Crne Gore u NATO-u, kako bismo na tom forumu govorili o našoj zemlji kao zemlji koja ima vanjsko-politički kredibilitet, koja ima jasnu geostratešku orijentaciju na Balkanu i koja prati ono što su ključni principi generisanja stabilnosti na Balkanu. Dakle, u tom visokom političkom dijalogu to su nekakvi aduti Crne Gore i tu je, da kažem, naročito važno afirmisati taj uticaj kohezivni koji Crna Gora kao mala država koja ima dobre odnose sa svim susjedima u regionu, koja želi da svojim primjerom pomogne susjedima u regionu, da nastavi da gradi dalje taj svoj imidž kohezivnog partnera. Dakle, u toj, da kažem, političkoj ravni, to su suštinski elementi vanjske politike Crne Gore koje treba afirmisati i staviti u prvi plan. Ovo zašto insistiram, a već sam ponovila to više puta, to usklađivanje sa zajedničkom vanjskom bezbednosnom politikom Europske unije, sa Common Foreign and Security Policy. Zašto je važno? Jer nije došlo bez značajne žrtve, ako ćemo i ekonomske žrtve, po Crnu Goru. Dakle, da ne otvaramo puno sad temu interesovanja koje region budi za angažovanje trećih strana, ali to je važno imati na umu, pogotovo kad govorimo o maloj državi koja treba da afirmiše sve one tekovine koje smo postigli do sada u evroatlantskoj integraciji i koja zaista s te pozicije treba da nastavi svaki dalji dijalog u procesu pregovora. Pored toga, dakle, pored ove snažne političke dimenzije, ono što naravno Brisel najviše vrednuje, a na nama je da dokažemo, to je da zaista uspijevamo da postignemo ovaj balans koji se traži između napretka u vladavini prava i napretka u konkretnim poglavljima sektorskih politika gdje se zaista dosta toga radi na implementaciji u oblasti politike energetike, na primjer održivih izvora energije ili
ajde da kažem, značajni pomaci kad je u pitanju politika poljoprivrede, bezbjednosti hrane, dakle, konkretni napori male administracije da odgovori standardima, oni postepeno treba da budu stavljeni u prvi plan, a naravno da pažljivo sa tim pratimo da se ostvaruje ovaj balans između onoga što se dešava na polju vladavine prava. I dakle, opet ova sprega sa tim kako biznis ambijent zavisi od vladavine prava, kako brendiranje Crne Gore u prvo regionu, pa Europi, pa svijetu zavisi od svih ovih stepena zrelosti našeg društva. Dakle, to proces pristupanja, dakle, iako djeluje tehnički i ekspertski i interim benchmarks i mjerila i različita poglavlja akije i tako dalje. U suštini je takav da instrumenti koje moramo postepeno kreirati, dakle ne prosti zakonski okvir na papiru, nego metode implementacije je sve ono što su zadaci koje nam nameće proces pregovora, će činiti da bivamo što bolji, što konkretniji u svim sektorskim politikama. I mislim da je ta sprega između te dvije strane nešto što treba da afirmišemo na najbolji način u svim našim daljim fazama pregovora. Evo, nadam se da sam odgovorila, a svakako možemo nastaviti nakon toga. Kolegica puno optimizma, to je dobro. Da li ima još pitanja? Teodora? Dobar dan svima, moje ime je Teodora. Koristim priliku i ovako zvanično da čestitam ovih 5 godina Crnogorske panevropske unije. Kao neko ko je dugo godina član tu, odnosno skoro pa do osnivanja, moram reći da sam vrlo ponosna na sve ono što smo do sada uradili i na taj način doprinijeli europskom putu Crne Gore, a zaista jesmo. Imam 2 pitanja za gospođu Kordić i za ambasadora Preskera. Prvo pitanje za gospođu Kordić, s obzirom da je vlada deklarisala da ćemo u njenom mandatu ući u Europsku uniju. Koje izazove vi vidite kao onako najveće kako bismo taj proces ubrzali ukoliko ih ostvarimo, odnosno ukoliko ih riješimo? A s druge strane za ambasadora Preskera kao neko ko je predstavnik države članice Europske unije u Crnoj Gori, da li mislite da je ta godina koju smo mnogo zaboravili, ali evo da se podsjetimo, 2025. koju smo rekli da bi možda bila jedna perspektivna godina da Crna Gora pristupi Europskoj uniji, da li je zaboravljena, da li je daleko i da li je uopšte moguće da Crna Gora u ovom periodu od sada do 25. godine pristupi Europskoj uniji, uzveći u obzir sve ove neke nova dešavanja oko pandemije, oko situacije u Crnoj Gori. Evo, rekli ste da se ponovo vraća fokus na Zapadni Balkan kroz sve ove procese, pa me interesuje da vidim šta vi mislite o tome. Hvala. Hvala vam na najpostavljenijem pitanju kad govorimo o dinamici proširenja i šta je ono što vlada sa svoje strane može da uradi i šta, da kažem, naše društvo u cjelini može da uradi. Dakle, ako pogledate program rada vlade, dakle, vidjet ćete da je vlada sebi dala u zadatak u svom, da kažem, prije svega ekspozeu i u tom 4-godišnjem mandatu, da zaista obezbijedi da sve ono što čini pravnu tekovinu Europske unije i što treba prenijeti u nacionalno zakonodavstvo bude zaista prenijeto u zakonodavstvo i prenijeto u naše propise i institucije osposobljene za primjenu tih propisa. Okvirni, da kažem, okvir za članstvo svakako mora da bude jedan momenat mobilizacije, inspiracije i za administraciju i za društvo. I dakle, ako je on u strateškim dokumentima Europske unije označen kao perspektiva članstva i 2025. godina na neki način ima taj motivišući element, mislim da je pravilno da program pristupanja Crne Gore Europskoj uniji
koji dakle obuhvata sve one obaveze koje se tiču prenošenja propisa u svakom od poglavlja pregovora i tako dalje i snaženja administrativnih kapaciteta, da zaista fokusiramo na ovaj vremenski okvir. Ono što naravno, što je prije svega želja i očekivanje građana da se ovaj proces ubrza, učini kvalitetnim. Ako pogledate ankete koje govore u prilog snažnom opredjeljenju građanstva, dakle vlada ima obavezu da uradi maksimum kad je u pitanju prenošenje propisa u nacionalno zakonodavstvo i obezbjeđivanje svih uslova za punu implementaciju pravne tekovine, naravno uz vodeći računa šta je to što je zadato u svakom od završnih mjerila, u svakom od poglavlja pregovora. Naravno, u najširem smislu, i često puta to pominjem, a mislim da će na to ukazati i uvaženi ambasador, puno članstvo i primanje država kandidata u Uniju je na kraju izraz volje, političke volje svake od država članica pojedinačno. Naravno, vjerojatno bismo statistički imali u onom talasu proširenja iz 2004. godine, kad je mnogo manje država konsenzusom dolazilo do odluke o proširenju. Imamo sada, da kažem, kompleksniju situaciju, ali ona nije kompleksnija samo zbog broja članica. Kompleksnija je zbog komplet prirode Europske unije, kompleksnija je zbog izazova u samoj Europskoj uniji, zbog kriterijuma i principa koji su u fokusu debate na nivou Europske unije i nekih pojedinih država članica Europske unije, poštovanje principa u oblasti vladavine prava. Dakle, sve to treba uzeti u obzir i raditi punom kapacitetu da se svi preduslovi za dostizanje članstva sa naše strane zaista dostignu, da jedan realističan napredak ostvarimo u svakom od poglavlja pregovora, da napravimo pomak u vladavini prava, da zaista radimo na implementaciji našeg krovnog strateškog dokumenta koji je program pristupanja Crne Gore Europskoj uniji, a naravno paralelno sa tim da sa našim građanima dijelimo i tu perspektivu da je proces složene, kompleksne prirode, da je prava vrijednost procesa upravo u implementaciji pravne tekovine, u toj transformativnoj moći procesa koja će i naše društvo, naše univerzitete, naše mlade ljude, naše kompanije učiniti kvalitetnijima, konkurentnijima i da prosto u ovom procesu budemo ti koji ćemo raditi na sebi i stvarati novu vrijednost, snažiti naše kapacitete, naše institucije. Naravno da bi voljeli svi da 2025. godina bude ta godina našeg formalnog članstva, ali naravno da moramo poštovati i ono što su stavovi svake od država članica Europske unije. Tako da mislim da imamo dosta argumenata na našoj strani, imamo jasan put, imamo snažnu podršku i Europske komisije i pojedinih država članica, snažnu ekspertsku, snažnu financijsku podršku i mislim da je na nama da to, krećući se ka toj viziji, zaista u potpunosti implementiramo.